Unión Radio, Nashquatz Choacue, Solok Salisantilhu. Nikela kurbal sa hunjig reheb lekak angela in Solok Salisantilhu, lishholumi lekat solbal chiruli kutana inasche, kirakek atin sashben lachjum et. Salihu Apocalipsis capítulo 19, chalen sali versículo 1, toch sali versículo 9, nakataw Quib ruli na lep li yochi kulman karin. Lish benil haan lish rakik lach jum et ut lish sum lachik lik ahol bech. Chan rahrunak liqagwa Dios ta sa hoq shol rikin li na lebain chirish lish sachbal huchihunkwakil lach jum et. Par nakataw lish tikilal liqagwa Dios rikin li na lebain. Nakanaw nak lish tokhbal rish lish mushbal ruli sum lachik rahatzakal. Naruna koshtaqe chiruchish khuni liqayuam unashtawe ebli alal bech. Hoke bakwi lishun kablalep shkabichalep lihun sumalain. Abanana gulak hun lihonal re li khachba ib chihun kwakil. Arkwi makajik naruan chibanuk. Ut eb likwibeb lishe sumsu anakwan teschap lishbeheb chishun hun qaleb. Nakliqaru chichocha inta gulak sashraqik. Arkwi nakli ameh liqam la uhu poyenam. Makajik te reka ingajik te rahok sashkaba lishma usilalep. Utlimak ingajik tatauman lishkuibal. Usta yoqe bakwichish kulbal railal ebli ralal shkaholiqa kwa Dios shpanak limak na koshraub tesi chakahunilo takulak li honal naqtoruq chishni mankil rish liqa kulbal barkuinak li ruchichoch ta akobresi khonashjeli hu Apocalipsis uttish suq isi kuchik sash chaqal ru ho nakishjob tesi chakshbenkwa arin ma khunchik taruq chish naqtobresinkil riblik in liqa kwa Dios shpanak usta sa railal shoruk shtawbal ru naqkuinaka khach qiblik in li Dios khunelika qo Chishkul bali railal. Tohanak kikwil khun ak chosha ut khun ak ruchichoch. Shbanak lishben chosha ut lishben ruchichoch ak shenumek charlisatilhu. Ut kikwil lisantil tenamit hali ak Jerusalén. Yo chakchikubek sa chosha rik in li Dios hohun li ishq okrechi sumlag. Tikibambil chi us chokre lishbelom. Ut kikwabi khun shyakushek chi elchak salini mahkwal koharibal. Yo chishtebal chikaw. Haana in lishmuebal li Dios rikineb li poyenam. Li Dios tishkohop lishmuebal sashyanqeb. Ut haanaqeb lishtenamit. Ut haanak li Dios rikineb. Tishchakyob resi chishkhuni lishyaaleb ruh. Utinga chik tagwang kam chimoko yabak. Chimoko habuk malach railal. Shbanak li nakhter ruchichoch ak shnumek. Apocalipsis 21:1-4. Nakanaw nakhunak li nasumlag re naktishnumsi chishkhunilish chuam rikin lish sum atin. Hana ihun li etalil li na oksimangak kwidik in li Cristo ut lish iglesia. Liqagwa Jesus kishkul lish nimalru railal li khwal mahun tsaqalqela otoruq chishtawbalru chimukorek ankil. Liqagwa Jesus kirek ahun shnimal railal. Naklipoyenam, kishkanam shtaqenkil liqaqwa Dios, utki okshish ashtesinkil rib chishlok oninkilep liqalanil Dios. Ustaki qabanu hain hopoyenam, liqaqwa Jesus kish ashtesirib reshkulbal chishkhunili railal, utchihokaan kishtoh rish liqamak. Renak kuilaonak akhaliqa chol, utnaqakhaliqa kaush, tohtoru qahkwi chishtialbal sail chishkhunili shtiechi liqaqwa, naqto kwangrik inchikhunilik. Akshtieo mahkuichakli apóstol Pedro salihu primera de Pedro capítulo 1 versículo 18 u 19. La eshnekenaunak shesh achabak chiruli ho maho ilna lepchan like kulchak rikinep le na le yukwa. Moko shesh kolekta rikin lichkakreru na lak na usok. Ho li or utli plat. Shesh kolek ban rikin lishlok lahkik el li karner maga reg ut maga shmushul. Haan li Christ. Rikina injoko chishtaqbal angel chiruli kutanain abanana katimbok china lebak chirish lishqatsola naqkwan naqliqaqwa Dios inkaraq chiknaraq naqtaqatyal qaqe shmush bal qibrik in li naqanaw chikanan arkwan link ana kulak chiruli qaqwa Dios utla taqkuina kanaw naqachabam ilat utkuina kanaw chikanan lishyalalil sikli qaqwa chanchala chol liqaqwa tokhjo chiqabuq bala naqkwan tokhkwan ka chinchik liqahonal wandio shakuna khshina kuchbeni chiruli hun kamuka in saliqa angel Solok Salisantilhu Ning ela bukbal rin ak tinaguch benisa khun chikli kakahel.